हुजिकी अखोगी ऑनरेबल CLP लीडर ना ngarang makta thambi gi wafam si ma masagi oiba port natabada manipur miyam gi oiba voice ne na ilogje paramdi BJP government is like a dictatorship and high si huji yam summe leiriba situation jita aduga atopa akhoi gi panelist na te te kanu tambi thambi khre aina manipur gi context ta oina mani dang thamjage he hobaga hai tare 2017 da BJP government lakhibase lakhibase horaga magi dictatorial style of formation of the government matamdu da ko ID BJP na matamdu da sit humpu lebi manung da kunma thoi khak phangi bane aduga congress na sit kunipan phang bane ID majority party je hai tare adubu matamdu gi basi adum hai bi ai matamdu gi governor yauna maduda akhoi gi mission changa kanda sarkar ji invite tawraga akhoi gi BJP minority oiba BJP ji invite tawraga government formation ji adumai tawgi bani hai tare adai yam phajadaba pot amasu akhoi na uba phangki aidi congress party tagi karakpa MLA hai tare ko adu akhoi na party tagi resign tawdana constitution gi chakna kanglon gi wang mada hai tare hojiti anti defection law 10 schedule lai redna ko madugi wang mada adum nampuda government dugi minister moina hapsel lakanda support hon gi ba tare stage da koina ama example ama ningsang be ai matamdu da 2017 jita chamana ba matamda gawagi sida akhoi gi gawagi MLA Biswajit Pratap Singh Rane se masu former chief minister Pratap Singh Rane gi machanupa ne masu congress ta ka bane samana ba peret ni ko adai da masu sigi pochi tawe tawdabu man hana party da resign taw thoga party da resign taw kan ma si minister oigi aduga mu within 6 months da as per the constitutional provision ko ma mu election tawraga by election tawraga mai tawdana tawgi bako haibadi constitution gi 10 schedule gi provision do kai dana mo hona bada gawata same thing adu thoki ba mai ningjang jabe wan manipur gi dadi kamai to ge da adu gi provision sing se loina sideline to rakanda nampu hapu da praja mayam gi kaino se loi khang mane hai tare adu da ma se nampu hapu da minister na hapse laga government support da hon gi bane matam du da akhoi gi DC gi site ta hai tare returning officer gi site gi ma se sponsored candidate sponsored by the Indian National Congress hairaga support na BJP to tawraga tawba ma maina mayam ni jingbi rangani adu sidagi hek form tawba hobudagi dictatorship ki nature amadi adu dagi adum leigre aduna basina hujik laisina amu makha sa tharapada hujiki leiribe irang sigi mari lena khoni yeng kanda mayam na dum khangbi duni akhoi gi local body sing se local body maruina akhoi gi chingi autonomous district council hai tare ADC gi pot se ngarang ju honorable CLP leader na so hapet speech ta dum palli ko ADC gi election je tawba ngam dadana sahi kaya ba leirame congress ki regime ni mamang se ko ADC election je pangthok ngam de laloba chauba mana thing pi bidagi singilam da hai tare madu ki mayam do khoi gi hurdles mayam do thengna rakanda manipur gi matam du gi congress ki government na fajana convince tawrakanda makhoina tawriba demand adagi makhoina karigi damakta election tawba thingibano haibado fajana convince tawrakanda ngangnaraga adagi leiriba ADC gi even kano sing sisu loina mak protection piraga namdana 2010 da election si tawdaba yade maramdi chingi lamda akhoi da local body gi importance hai karino haiga di leiriba state sarkar leiriba central government sina nook and the corner da praja singi akhoi gi service delivery se yowungam de haba aduna ne ba mayam sina sauriba warori si praja mayam na kari ogedage da magi service delivery se sarkar amma palaga leibak amma gi citizen amana phangpham thokpa hak mayam se phangmangam dri se local body de leiriba keno sing sina masigi grievances mayam adagi praja gi sentiment apam pam se loi khangane haba aduna local body election koi na tawngam da badu congress matam da dum pangthoki 2010 da ko adagi di am to kana mai tam du loiraga hujik phawba nga sibauda sahi kya su yebio sibauda local body election je tawde not only ADC gi da natana hujik valley da su dum tawrisni panchayat gi election ji tawdana thammi
adagi municipality gi su urban gi su tawte aduna sinamu hojik lay irang se yam mari leine reji kaino da irang matam si da manipur gi miyam se ngaka phangna wari bane wa ba si akhoi gi village sing da akhoi gi valley da haira se ba ko khungang sing si da praja sing sina chaningai leitaba wa ba adagi thabak subham leitaba war kan si da akhoi gi local rural body sing si gi magi live program sing si da participate tor ka da phajana implement tor ka da akhoi gi khara da oiresu hingnabagi lambi phangja ba ba hai tare ko ani yamna pakthok sakthok traga su adugi pot lay ade amana ADC election ji autonomous district council gi ji matam sana tawraga makhoi leiramba targa di hojik leiriba manipur gi irang unkhatnaba gi marak sidai sida maduna solution oibagi haibadi natabata ko khara do erasu ADC gi through da elected ADC sing gi through da irang ji control tawnana ba amadi kaigumba khara di hai tare praja yawnana ba hai tare madu tawramba yabani ne khalle adu ADC election tawdana namjalaga thamba adagi panchayat election tawdaba adagi urban gi su tawdaba sigumba mayam ama tawrise sisu akoi gi dictatorship ki yamna akoi gi mayek laraba khudam amani hai tare adu masi yam nongning ba lei panchayat ki su magi panchayati raj ki sira ina kitang focus tawje sina panchayati raj ki sina akoi gi leiriba poche 2022 gi October do gani magi tam loi bes tam loi kan da akhoi gi pocket ta gi puthok pa mayam na hai nei si adu appoint or kan da appointment oina tor kan administrative committee ena semaga run tawna na hotna ba se function tawna ba sisu dictatorship ki achauba kaino amane ba adu sidai sida mu kaino khara da di urban local body khara da di hana leiriba elected to moi elected members sing du adum continue to holu kaina hai ba so dum yawe ba adu panchayat ki dana madu loi tong thoga tawda bida hekta na phua phu da tawba hoji aina adum openly haijage si akhoi gi ruling party gi party men mayam ama stage yauri ha administrative committee sida khudam oina dum hai be ai loina mo khoi loin khangi aduna sumai tawta ga di rural body sing se local body sing sida politicize tor ka da local body ki election to matam da panchayat ki da political party bo leina bana te aduga madu loi pusalaka da party line da tawbodong na sagalakpa adagi maduna function to holaka da loina politicize to ba tare adu hujik election to dana thambasina maram oidana masigi praja da phangda ba service delivery mayam ama phangda ba awa batari se sisu BJP ki achauba dictatorship ki example amane aduna ningarang koi selfie leader na yam kana focus to se ADC election to godabni ADC election to kanda praja sing du ga khoi ga government ama leiri habagi magi service yaur kando adu da praja sing sina kai mukha feel to gone haba adu gi potom pura nil loina tham kanda hojik leiri ba irang se amoina chauthon bra habe se si mazul lei atop example mayam lei dictatorship ki haitare ko hojik samna habe ta si akhoi gi government da lei jengo yam phajagra ba India ki constitution the legislature executive judiciary phajana masa khaina constitution na khaido ga thabiri aduga media sina fourth state ne dana makhong ahum lei basida ama hapsala ka da khwaidagi important oiba kaino ma component ama oi ne media adu media sida kana gumbana akoi gi karamalam da busat nagi khangti India manung do sigi nguraga media gi mina kaino ngang nguraga kaino tawraga khabar gi editor amana natraga reporter amana tawba matam da mayum da red tawba pha ba sigi example sidi akoi pi bagi loiba nai ro yam lei gre paper sigi mayum da red tawi pha re du tawi da tawi ngang bagi si yam lei gre sida natana citizen sing se hujiki matam da di koi gi citizen journalism ena concept um tholai se social media ga lak pasida mi khudi mak se journalist ne ba ma gi ningi ba idea de manu uru budu phongduk sabagi right lady dana ko citizen journalism ena song lady bane ba ko social media ji da kari gumba ma citizen na moina lady ba government se akoina phai phatte pami pamde ha criticize to bagi right mi khudi mte lei si Indian constitution adu bira ba pot ne ba so that aduna kari gumba leba ki integrity da unity da akai ba pidraga di ha ba adu sigo mayam se manipur da pha pun si di anga phangna lei gre ma se list sama pi ra loi ba nai roi aduna dictatorship ne se ni ha ba se adum oi tawda bu akhoi gi dictatorship si di manipur lei ri si di kari ha tare akhoi gi lei ri ba state center state relation ani si loina thugai gre bu ji se adi center sina yamna mapangan kanna le kan da state government sina adung matik sol kain to tongam dana only in name lei ba se si lei hali ji su dictatorship role amani tawda bu
ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯅꯝꯗꯅ ꯃꯨꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ से फॉर एग्जांपल अमतंग हायोगेबा आर्टिकल 355 की मतंग दा अखोइना कन्ना ngangnरिजे आर्टिकल 355 जिबु स्टेट गवर्नमेंट नि पावर सेंटर लोय उथोप नते मादी स्टेट गवर्नमेंट न तौगदोरिबा पोतुदा एसिस्ट तौननबा मतेंग पांगजनबा लैबा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एग्रेशन और मोइरो मदु कंट्रोल तौबदा मतेंग पांगो हायबनेबा अदु सिगुंबसी मतेंग पांगनबा तौबो नतबिदा मखोइना हुजि प्रोपेगेंडा तौरिसि लोइनमक पावर लौथोखरे शक्ति यमदा लैत्रे हाय सिबु करी कनो हायबा अदुना लोइनमक आस्पेक्ट खुदिमक्ता लोइन येंगुरकांदा हुजिक लैरिबा बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट हाइतारेको बीजेपी पार्टी सिदी पूरा डिक्टेटरशिप नि हायबदा अखोगी येतनबा केंत लैरोइदो वाफम ओके आक्चिगे ओजा खोगी क्रिटिसिजम अयमांगसु पंजकिबदो अखोगी बीजेपी की साइड के हायबा तारे क्रिटिसिजम समाइन सम अखोगी लाइतुम हुन्ना बाइब तारे सिगी पोस्ट दैट मोइन थंबसे हाने के गवर्नमेंट तौरम पोस्ट वफम सिम सुम थमे अदुगी कंटिन्यूएशन नि असेंग वी खुजिक लाइब प्रेडिकामेंट सिदी हाने दुगी रिजल्ट नि है पोस्ट तम थमे अदु मसिदा अखोगी ngarang ge अखोगी सीएलपी की स्टेटमेंट स्टेदा यामना बिफिटिंग रिप्लाई इफ नॉट एक्जेक्टली बिफिटिंग रिप्लाई अखोगी बोल्ड रिप्लाई हाइबा तारे हाने के गवर्नमेंट तौरम बा अरान बा थबक सिंग से अखोगी छेंजा थुमजाबु ओइरो मतिक चाब एक्शन तौरगा पब्लिकली अखोई दंडी पीगे तौबनी अदगी लॉ एंड ऑर्डर ओइरसु अदे मपानदगी मिटोप संगपगी बोइरसु पोपी प्लांटेशन की बोइ तारसु हाइबा तारे अखोई आइन यादबा इनी अखोगी सिगुम पोस्ट लई तारगदी हाना गवर्नमेंट तौरमनी अदुम येंगा लैरद्रा मसिदा एक्शन लौगदबनी कदौबगी एक्शन लौबा ngamdrino हाइबगी हाइबा तारे ngamagadi अखोगी एक्शन लौरो अदुम हायगा लैदु सरुपुदी हाइबगी सिगी प्रोवोकेशन हाइगद्रा मसिदा एक्शन लौदबा अदुम क्रिटिसिजम जिदे अदुम कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग अदुम तौरगा लै हाइबा तारे लौदबा लवक्तबा हाइबा तारे मसिदी करिगिने ना खल्ले साइजु कनोना अखोगी कनोना बिसोनानसु थंबिग्रेको क्रिटिसिजम हाइबमा अदगी ब्लेम गेम हाइबमा हाइतारे अखोगी रेस्पोंसिबिलिटी लैथोप याननबा ब्लेम तौबा एक्सक्यूज अमा लौबा याननबा अदुम अमु तोंगाले अदु क्रिटिसिजम दिदि अखोगी अखोई ओपोजिशन ना गवर्नमेंट दा तौरिबा क्रिटिसिजम से मरुइना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम नाक्तने पेलक तबगे हाइतारे सिदी आइनो हंगसा हाइजबदो इबो बिना हाइबा नते प्रजाना हाइबने हाइजे कइनोदा प्रजा मयाम सिगी पेंदबा खोलाव म थोलइसे कइनोदा गवर्नमेंट दुना तौबम थोक खरा तौक्तबदगी मागी असोनबे एरिया सिंगदुदने बंगांगाइसे अदुमंग ने गवर्नमेंट दु फत्रे नंग तु हाइबा नते कांग्रेस की दी हानदगी आइना कांग्रेस की बिहाबता हाइजगेबा मेगी तारीख 30 दो माने प्रेसिडेंट इंडिया प्रेसिडेंट उनबा मतमदा एमपीसीसी की टीम मना तौरगा मदुदा पीगिबा मेमोरेंडम द मयेक सेंग अदुम पनग्रे अखोइदि हुजिक लैरिबा क्राइसिस सिगी मैनेज तौननबा दगी अखोइगी साइडगी एनी काइंड ऑफ कोऑपरेशन अदुम पीगनी हाइबसे हजन हजन जु थमलाई याम गन्नजु थमग्रे हारिबा अदुन सिदेजिदा अखोइदि कोऑपरेशन अदुम पीनी तौबदबु नसाइगी कनोदुने अखोइगी अदुगी टाइमिंग दुदा इंडिया की प्रेसिडेंट उनबदा दिल्ली दा टीम जी लई अदुम मखोइना ममांगदा प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जी सिक तौबनेबा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट जी सिक तौबदा पीबीदबनेबा ने माजे फॉरेन चटख्रेन हाइरे फॉरेन चटख्रे हाइबदु गाइबे याब गाइरे फंगद्रे अदु तादि तंगाइ फदना प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट लौसीना लौरगा प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट लौरगा मे की 30 ओइग्रमगद्रा खलेना अदुदे अपॉइंटमेंट पिरखरेको अदु अदुगी मतमदुदा होम मिनिस्टर लाखरे मणिपुर अदुगा हुजिक तौरिबा ब्लेम गेम हाइजे आइना एग्जांपल अम पंजाबे वानिदा अदु प्रेसिडेंट उनरिङैदा उनबा लोयरगा थुना अमु हलागा होम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट जी लौबा मतमदा सिक तौकांदा पिबिद्रेबको अदुगा सोमदना अमु कनो तौकांदा होम मिनिस्टर न कौकांदा लाती हेता हायबा खंखंगना प्रेसिडेंट उनबगी अपॉइंटमेंट से प्राइम मिनिस्टर उनगेना कन्ना गायरकांदा फंगद्रकांदा हलागा प्रेसिडेंट उनबा मुचटपनेबा अदुगी टाइमिंग द प्रेसिडेंट उनरगा सोमददी होम मिनिस्टर लैरिनी मासु उनगेना लाखबा कांदा माना कौबदुदी ऑलरेडी ओवर ओइग्रे अदुगा मतमदु हेंदोखरे हाइबगिरा उनहनगिद्रेबो अदे अदु मतुंगदा ऑल पार्टी मीटिंग अमा दिल्ली दा तौबदु मिचाना चेयर लौरगा तौबु मतमदसु खोगी सीएलपी लीडर की वा ngangbदसु इंटरप्ट तौरगा मतम याम पीबीगिदबा हाइतारे मणिपुर की दमक्तदी याम मरुओइबा एजेंडा अमा माना पुथोकदबदु हाइजगदबु मतमदु फजन पीबीद्रेदनको अदुमाइ तौबा गसाइ डिक्टेटोरियल नेचर दो टॉपिक सिगा मरि लेनेना खरगा सुम लैरगा चटकीबको अदु हुजि लाइबा पोती कैरोदा वीकनेस से
weakness is akwai dum khalaga yengse ba ko yamna recent exam mawang na yamna discussion to grabina yang kana haining dre handak ta tawriba kotu gi statement ma thu kanda manipur gi chief minister masana senapati da program ma yawbudubu yawgudaba not only chief minister gi wanate government gi cabinet minister sing yawgudabu kotu na restriction tawri ni dana ko kotu na statement thu kanda trespassing ni madu koi disturbance obstruction tawna ba aduni adani haibagi leire dana ko hujik su issue oi dana ko adu kotu da kai gumba reaction amata BJP gi party gi maikai da gi su lakte aduga government gi side gi su action am da su lo khote ain example ama khak bijabe wani recent oi ba mayam am leikre mamang na sigumba ko pen da ba hai tare ade amana irang e hor ku matam da khoi na ngai je me gi tang ahum gi irang je matam da state gi force si nearly 50,000 gum di leram gane central gi kari gi kai mi audre ngai ta adudi more da chosampur da kangpukpi da problem lei ba mafam sing du da akhoi gi kano mayam community tongan tongan no mayam am leira bani na matu protection pi na ba matam zane state ki forcing se thazal laga protection pi bagi mahuta makhoi bu hodok na ba han ho na ri sikai kino id population je shift tor kan da valley da gi sing da gi valley da loina mak shift to thu kan da red zone create tor ga thammi ba pot na ba sidi center na central government gi manung da leiri ba aron ba agenda du fulfill tawna hona ba state ki sarkar se su kaim ta khangau tra bara ta seng na moi kaim ta react taw da bara sine da aina sum kanu da ningjang jaba ba ne ba ko tawrum ba thabak du sine ba si haidna su khoina blame game gi wanate hujik su still adum hai sini hujik taw go ba during the last 19 months BJP government hai tare ko hujik leiri ba state government jina santi purak na ba irang losen na ba kai kai to ge sia list tang pa me ba aina na hanju adum hai bane ba ko hujik ti BJP ki side gi kan su yaubi da bane na ko oi am tang de PBO ba kari kari hotna gra gi si ko na si ba di tawre hai ba pot ma hai tare ko wari sana na ba Delhi da ko hai 15 October gi wari du di adum lekhai ta da na su loisan gre mapung pha gi dre adu kari no hai ba hujik su khangti madu di internal conflict ama BJP manungi government gi da leiri ba rebel mayam gi wari ma le hujik su adana makha ta ba dan satharak ta taw taw ga adagi version je nga le tana change to ba hai tare nga le ga mu hai ba nga le mu hai ba mamang da kano gi BJP gi state president na ama hai gi do isu ni jangi bu ko khoi gi MLA BJP MLA tarit sigi mathakta kari action lokhot ka da ge lokhot na bagidam da central leader sing da khoi na hai gre memory dam bigre jo hai hai ba di BJP gi leader BJP gi MLA tarit tu makhoi mara leire hai ba du mana phongdo khra bane ba makhoi mara nam di leire ha ba adu na hal ga mu mu kan khalaga mu nga nga ne ba adu aina tawriba huji phoda chathariba pot sida akhoi gi government gi proactive role am ta leite serious oide adu hai da na government ji heta to o na traga CM resign tawro adagi adu sintu hai ba kaim ta leite kaim leiba na te government ja khoi na uridi miyam na uridi chief minister biren khakta na te ba collective responsibility ne government ji huji BJP government am di leiri da na ko miyam na biren na ubaji ju biren na te loina mak ne hai ja duiti BJP government ne leiri ba government je moi maseng ni manung da leiba internal conflict na maram oidana irang ji thuna lotion ba yada bani hai ba se sima so du mayam na khang ba wa ne okay ja si gi pots mayam si lei hai ruga adu moina object tawe adu kumade am ta leite khote hai adum newspaper da yauri ba dei moina tormi ba moina khumami ba paukhum hai tare mi ta MLA tarama panna soi toga pirame ba si edu media da lik oi ini tana ade mo adu hangura kanda akoi tawami hai ge habra as a leader thona phana adra akoi tawam di ha su yai ba ko akoi adu mo kan taw ba leiti na hai bi su yai ba adu soi do akoi ge expert na verify to luga ha ba gumba yamna praja miyam jibu usit thoi da ba karem ko thaina ba pangya da ya ba dong khan ba hai tare okay ja sigum ba confused state da sum thamaga akhoi hujik praja gi awabadi no no gi sum henjelai okay adu leiri ba situation je kitang khangbi ra BJP da bilayu BJP government sina makhoi na taw dabne bol di moi da leira bane okay okay mamang gi kanu gi do Amit Shah na crematorium gi kari akhoi cremation taw bagi dead body bayam taw bagi do Amit Shah na intervene taw kanda scenes to ga solution pura khidna adu na why not hujik any kanu taw kanda home ministry gi level dagi sima taw haiba tan moi taw ko ne ba kamna huju lep ko ne ba okay aduna si taw da bagi da makta ne ba huji akhoi na praja mayam na langtak na dana BJP gi amadi BJP government gi mayok ta nanga isi si congress na traga am admi na traga any political party na ngang natte ba
ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯒꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈꯤꯅꯕꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯦꯅ ꯁꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯣ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯊꯪ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯡꯗꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯄꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯊꯝꯕꯗꯣ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯂꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ 2027ꯒꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯔꯥꯝ ꯇꯝꯕꯤꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯚꯣꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯪꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯐ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯝꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ put in a very confusing state ni leise du oidagadi what solution do Congress party have to solve the ngasai ongoing crisis have ju hangdaba nate have tare kamai thambiding was adudi kanoni ngasai gi aina yam tena point ani khatang palhoge ba ngasai gi enkarna hanbada fake encounter ga blockade ka do sentence ani ani tang haihoge ba blockade to matamam da akhoi gi matam gi issue hai tare ko government ji laikan da matam gi issue ji deal tawna hona ba dum yam wa ba ja ne ba adu matam di 130 days blockade tawri ne ba ko ngasi di blockade natre akhoi palil dai langkhat pa yadre valley si lai sina sekma yoba yadre kitang chang da phare khole tawnari sine ha le na adagi somda kano dagi torbung bangla somda lai riba situation je aduga compare to kan da yam khena gre ba ko blockade ki matang do ade amana fake encounter gi se fake encounter su akhoi dum khangi duni matamam da la lobi yang yam kalla kan da akhoi na gari masam thoraga adagi thongan da kham da yanaramdri ne ba ko adagi phui khaw da lupa lising tara kun pair ga satpa da lambi da kinarami ne ba adugi matam du da leiriba matam gi situation du deal tawna ba hotna ba da matam du gi government na lokhut ki ba action mayam am su lei aduga fake encounter sidi hujika mayam na haina riba 1528-29 ka haiba ki sidi almost akhoi gi asang ma period amagi ne ba not only akhoi gi congress government gi matam khakta gi sunate ba ko adagi june 19 gi da sigri si yauri ne si da yauri ne ba ko adagi kodom pukpi gi da mayam ma hat ki ba si yauri ne ba aduna sigma mayam si matam gi na sat khakanda hujik yam luri di kaino da adu yam ba case mayam du gi akhoi gi prosecution sanction ji matam BJP government na pi da ba se center na asi ai gi sidi blame nate masi pibam thu e habane da ai di mai magi leiriba rabina sanjik ki boiro amagi oiro supreme court gi hujik na una government gi tholok matam da di kai mara lai ta ba mi sing loi tawre ba ko aduna continuity ni government je matam amagi government na tawro bi poto adu fatte hairaga di leiriba government nu sum thuoga phana na pu godam ne ba aduga aduda fatraga su another government am lagal sum thokada ne ba ana sidai da blame tongna ba khotna ba jim khitang kan tawde adagi amana ngasai gi solution purak pagi matang do solution purak pagi matang da hangbigi bido aine hujikta heta si sumai torga solution purakani haiba yade hujik asoiba leiriba asonba mayam se sida thona phaba leader ma change haibane da matamam da okrom ibo bina chief minister oiring da PC damberam na home minister oiring india gi ko ngasai panbigi bido aduna matamdu da lalo lup amagi achoba body dugi kano duna leader duna magi mayum da lakse gi haiba da home minister na delhi dagi satlo na yaba pirabane ba the state ki chief minister na madu tawba sunga yaro hani yet kheba in the interest of the people of manipur ne mani yetli to admai tawdun hujik lai ba government jina kontruk pawda ya siri bas nari ba dugi sat ke na hai kanda home minister na yadi na sati hairagadi adugi yam timid oiba yamna weak oiba government amagi leader hai tare ko adudi akoina kamani criticize tawroi du no haiba admai tawduna asigumba situation je mayam ma thoe hujik su laibiriba government sigi ruling party ki leader singsina thongna phana wanga bum change ba center da ngasi bung da prime minister ga makhoi ga phamin na bagi photo um da udri ha delhi se chat ki basina bu delhi se paisan gre tholei paisan gre ka doinu khangdi ko leader mayam sina hai tare ruling ki leader singsina tobi gadab ni aduga any ruling party na kai gumba step ma lokhat ke hai tar ga di lamdam si da hoji wazari ba CSO mayam ma
adai organization mayam ama leiri buko not only political party madu mayam da invite to kan da consult to ga akhoi kari to sige haidana isa gi political mileage lobagi natabida laiba kan na bo honara ga songthok amadi mathok daidana sigum je tawdana sumla abanina hujikti adagi amana ngarangi CLP leader na thambiri wafam du bagi di haibum thokone maram di alternative haibase BJP gi di mamang dagi su congress oir ga dum laidana ko adu akoina hadaki hogiba lok sabha election du dum yeng makanda India block ki haitare madu India block ki team moina tawakanda vote su yam phasana phangi prajana piri ba mandate to the voice of the people is the voice of God prajana piri ba mandate to election gi chana lon chat hana gi amot mayam do loi thado kanda yamna clean no election amada even kanagum khara di hai cookie gi vote mayam ma pan ma yawe na hansu ai hayodre ba ko ai gi constituency ji thongju ne ba kanam ta leiti community amma khata ne ba leiri se ado vote to mayam phajana phange ruling dagi khoina 2000 ni ma da hengalak pai se aduna aina sig example piri di atai na te da sidai sida praja na yadraga di khudimak political party oiro mi oiro adum leiba yaro ha na matam gi wane sidi matam na dum ta kane ha tare aduna hujik su akhoi gi ngarangi CLP leader na claim to poto leiba family sum ta ga di adu sojana lakani ha wi ge ngonda yamna optimistic view ma thamjage okay sir